pahali tunatoa, hiyo ni sawa. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua noriwore kod josalam odhiambo manyoro e nyasi mar iftar e kaunti ma Kilifi. Gachagua ne en wendo maduong' e solo mar 26 mar omenda ne Malindi Education and Development Foundation, ma en riwruok machiwo kony ne nyithindo mochando e kind oganda. Kanoloso e nyasino, Gachagua manoten kod jotelo mamoko bende noduoko geno ne jodak ma Malindi kod Kilifi, kowacho ni sirkal oketo chenro mopogore opogore kare mar mondo mi gichier chia mar boma ma Malindi, maende ne kelo welo kowuok e pinje maoko. We'll look for investors to come and assist in Malindi, and we want to create a good environment for tourism. The Italian people loved Malindi, and they made the economy of this constituency thrive. They would fly directly from Milan to Malindi. We must create a good atmosphere for tourism to come back. Sisi upande wa usalama will do our part. The political leadership, you tone down politics so that we create an environment ya hao wazungu kuja hapa, watuachie dola, watuachie euro, watuachie ile kitu ingine wako nayo. So we'll work together. And I want to say these things like tourism, Mheshimiwa Hasina Chama, we'll work with you because Malindi is part of Kenya. When tourists come to Malindi, they come with foreign currency. It is good for our economy as a country. So these are activities that we must support all the time. Na tutaendelea kuunga nyinyi mkono. Komachelo bende jalup